Nabahle bantu abami nginomutile mina ngivela ngaphela ndiyafika lapha kulomzi nje ndivala impethu zathi ndithi manje ndivule nifike niphosa lapha kusensebhafini nabahle bona nikhumbuza mina xa ndiyembuthwe ndinxiba kanje izimpahla zezisuthi zenu ezinxibile ezinhle nithi nje abantu abami. Memnamutile, we send by Client Life. Our services are very affordable. If you want to be imake mntomami imake sisi ubungena ukuthi ndisixhosa esawukweni nje osokhule ngaso ukume nje into zokurikuri ubungena ukuthi isixhosa sekuphapha nje ngoba lo niba mnyama niyabona banithethe isixhosa ngamaxhosa nifana nami lo sanophapha sanikane ukuphapha bantwana ndini yakanje ukuphapha ngoba akho into labona uthethe nje English engavakali ngoba nayo into etsho nayo noba uziva nje ukuthi lokuqala nje ngoba wathi isixhosa esawukweni ngoba akho indoda loyichama yakho mfana ababoni ngichama awuboni mfana abantombazana ndini awubona umfana apha ukuphapha nje ubuthethe isilungu mina lo klamte lapha entitha ngaye mina undidiya intweni ngoba abantu xa sisibhubhila abelungu sifike sabona pha eTV abeze ezifihlweni zethu hanze nje sabona nomnye umzala wami bengcotho levephelele ezilalini akhaya kube khona ziyakhetha futhi isilungu esibantu amsona andisithandi thithani isixhosa esisawukweni thithani isixhosa esisawukweni otherwise nophuma ngo reverse okanye nophuma icala lo wentombi.